Polaino. Jakong ni Pai Krahiniar ni di Cozy Kitchen KTC a redefine delicious food po akimi restaurant Manja shopping mall adungalong kangpu panabirta nangli. Dipu Manja kaceleng atuar piarai Manja shopping mall adungalong ranatung kicu kijun bangso adimalong kilong kijoy keji aphan pupen pini di Cozy Kitchen KTC a redefine delicious food po akimi restaurant molong soy kiari deng pen ing pupon. La pena swalong kanch managing director dancing lek theta kangpu along chetong du. Bangso di Cozy Kitchen KTC restaurant lake urmia ni pen phomtiar ni an ing puponji. La si manjaan kedamatung varsai chuen pontami. Nanglitum ajat le order sita long ponichi. La pen phomkurur ni abangke ingkir ponchekji. Bonta order pilo pulote adra sonta long ichi. Ketoja son order ji pulote 9612827472. Lapen 9233644975. Lapen 60025167447. Bangso nambara long kahumiji aphan di Cozy Kitchen KTC hempu Elvin Intipen Patinipong.